Trīs skumbrus, kā sāk, trīs skumbrus. Viena savai, kita motraška, у третька имину. Ну и да, в нарококемос tas skumbrus palamīšu darinietoju. Nu, vat skumbrēle gatava. Dabā no bišķi apuļosim kukurūzu miltus ir apkepsim. Ne visaškā iškepsim, bet jau tep garok apkepsim iš abiju pusių. Nu, iš žodžių, u droskas kepant, iš vienos pusėlis, kā kepsim, ir iš kitos tep dedam minimale. Kap žemaitė, kā saka, dedam droskas, kap un motars apatin plauka. Nu, vat, vien pusi apkepi, kiet puskep. I kā kepat uždėki daug, kad sukel didės temperatūrą. Bet tep jau žiūrėk, maždaug iškep visu dariuką, neapdeginki to žuviais, bišķi bus kārti. Nu, aiškie, kas ba svogūna, bet cibulis. 2 dēdeļas cibulis. Arba 3 mažas, 4 da mažesnis. Tikrā, kad nepadaugiņas tam receptu. Nu, va, nieko meigot, grobam rindeļu. Dadām peperu, 4 rūšu peperu, plus jaudųjų ir saldžiųjų. Babkas lapu dadām. I tropinku bieli, I dadu cukraus, valgumu iš augšta, drosks, arbatiņš augštieli. Toliau I pilsu acta, 9%. No pilsu, kuik posteklenis. 4 litra marināt, kažko darau. Maždaug, un galit pilt obuļu actu. Būs veikiau galbūt, bet bišķi silpniau. Nu, I ko pilam to literi vandens, I atveram to marināt. Plus dari pjaustis papriku. Ja, no. Marinātam. Dabā pakaštavokit, kad mums būtu ap saldrūkšs, gan toks pasūrs, bet tā droski nenervot, bet ap jau būtu suriems jaustums. I kad dabā visu vēl iškepsim, I to marināti kratīsim beveik pos litra pomidoru pādažu. Ir sloksņausim svogūnā, žovis ir užpilam tada to marināt su pomidoru pādažu šmaišīt. Nu, kā pasakā, bišķi pravījās jau. Bija jau garoka kāršs, I tarp jau tom pomidoru pādažu. Va, nu, I dabā pilam posteklēns aliejaus. I vēl visko gerā išmaišam I pelsim jau to žovis. Nu, vat, surieķavom, suguldiem, sloksnēs, uždėjau dapat ražuoju smulki, vanos rast, nišelis pats sulonģos ten, kur rēk. Nu, I palam to rasālu. Apsāk. Rasālu mēs turējām nemāžu kiek, tekrā kādu užteks, un tas ir pelsim. Rēk peli tei, keik, apsāk tā skumbri. Apsisēm tu garoko tā jau. Mēs jau dapat rāvu paskēvi savam. To rasāla kiekis čia būs skaičiauts 4 skumbriem. Bet, kadangi tos vienas skumbris negavām, tai kepi gavos. Biški leksamā. Bet tā biški pasies gavu rēks pasipildītā. Nu, vai, prašau, gavos laba skanē. Valgysim ryto. Pasigaminom šiandien. Valgysim ryto. Ar su bulvim, ar su dauneliu, ar su rīžas, ar netgi veina, su kuļ batonu dar. Su visku van tink. Vaišinkitės, būtina nunešti to vien skumbri kaimynų, to vien motrišką, vien savo. Nu ir jeigu patiks, dalinkitės, pasiekit mūn kanalą. Prigalvosim dar, prisigaminsim, įmaitinsim mus skanę, nereikšia pėk mums kiemiais, pasidarysim patys paprastai skanę. Iki!